lambe balalele sibekhuluma kodwa kunye bebekukhutha ukuhlukuluza kwabomama kukhona sibili lokuhlukuluza kwabantwana njengalokho ukubanjwa kwabantwana umalume yabamba umntwana etembambile kufihle kube ingungwana kumbe umuntu yabebona ikhadibhokisi mbe sevela ngemali asikwazi okunye kwesibili abantwana basiya report yababamba izigangi siyazibamba ezirephileyo ziripotiwe ukuthi umzali afika bancenga umkhwenyana bathi ayi umntwana lo zakondliwa mbani uyisesejele. Okwesibili umntwana yena ngokwakhe okuhlukuluziweyo ufika ngale ecourt afika athi hayi jaha lami yalithanda sibili umagistrate yabe sesehlola lokuthi ayothini babuye futhi yiko ukukhwezela umonakalo esigabeni into ezinjalo esihlangana lazo.